Pathinin Pathai Piuvin isen the school class of Banzom Thea Damna APJ Win Papathin Thangwana Ipikin Win Tunia isen the school class dingo ahile Simmun som thumle thumna Thupi Jesu hungkin ahilo la second coming to he in a zilkhom dingo ahi Masain lungtin chang anasimu hitin X bungkhat chang som lekhat na mi teni chun Galilee gammi ho ibola na dinwa vanlam na vet jinguham hichi Jesu nang ho ko ma ko na wana kilato hi wana akal to namu bang bangwa hi hungding ahi atil hone pathini ni Bible chang simu pathe pu pu han lang Jesu hungkin na ding second coming ti hi inavet khom ding second coming hi pi ham iti ahile second coming hi pakai Jesu Christa leisi na vai home dinga ahung kit na chu hiti chu second coming kiti ahe mi tam ta hin second coming le rapture hi kibangham ti ahe anagel awm khazi in hinna I he thim ding khan chu rapture mi thing te kila to na to second coming Jesu hung kit na pa he kibanglo ahi dan he dunia hi atha igel lo dingwa ideu chu ahe Simmun som ni le ko na arong chun izanam khat in sei tawin second coming le rapture ki ba lo na in sei win tu jong hin neu khat I he thim the ding win in sei ki ding he rapture ting le Jesu Christ a chu van thamzola ata san ho puya hung ding he le siet ahin chot kha lo ding van thamzola ata san ho puya hung ding rapture ting le Jesu Christ a chu van thamzola ata san ho puya hung ding zo ting le ta san ho to wana kile ki ding ahi le siet ahin chot kha lo ding van thamzola den ding hi chi chu mi theng ho la to wa ma van thamzola chu Jesu Christa to kimutu dingu hi chi a chu pathen ko ma chi khom dingu ahi Thessalonica thot khat na bungli chang som le sigi na chu na kimun ahi and the second community ting le second coming wang chu Jesu Christa le si na hung kum la ding chule leisina hongkum la jeng hilowa hongkum la zo ting le leisina hi kum sang lengam vai apu ding ahi Matthew bung som ni lenga chang som thum la khat la som thum le ni na chun akimun ahi hi cha ko na chu rapture le second coming ki ba lo dan zong het the ahi ani na chu rapture hi tribulation masanga ding ahin second coming ting le pakai Jesu Christain tribulation kichai ding ko na hong ding hi che setan le anung zui ho gal ahin zo a tribulation hi pakai Jesu Christan ahin su be ding ahi rapture hi tribulation masang iding ahin second coming wang chu tribulation kichai ko na Jesu Christa hong kum la hi che tribulation hi ahin su be ya kum sang lengam vai ahom ding ahi hi che chun aki hiat na neu khat iga het thei ki nu chu ahi tu hin Jesu hungkin ding na le Bible an ki seina Jesu Christa second coming a hungkin na ding Bible an ki mu ho chu ina vet khom ding ho he Jesu Christa hungkin na ding hi thim gaw hon an sei ma sau a hi tan a he Zechariah bung som le li chu ivet na hi le pathin hungkum la a se tan to gal asa ding a hi dan an sein a he Jesu Christa chu leisina hungkum lakina hichi a chu setan to gal asa na gal zo ding a hi dan chu Zechariah bung som le lina chun mu the no min a hi hichi hi Jesu Christa leisina hung masanga zong Bible a ko na imu chu pi ham tile Jesu Christa hung ki na ding pa he ana ki sei masa a hi tan a he chubana ipakai Jesu Christa ama ta in zong a hung ki na ding thu hi ana sei masa in a he Matthew bung som ni lenga chang som thum le khat na chun mihim chapa alopi na avan til to ahung ting le alal to na lopi ta to ding ahi Jesu Christa in second coming a ahung ting le leisi na lal to na leng vai apu ding ahi dan chu ipakai Jesu Christa ama ta jing in jong ana sei sa khat chu ahi chubana polin jong ale khat thon ho ana sein ahi Timothy thot khat na bungup chang som le lina chun nangma ipakayo Jesu Christa hungkila kit ka si thupi hi
bộ bé lâu hiền lệ xây xịt na bê hiền lên chính chính ipakai Jesu Christa ahung kit ka si second coming ahung kit ka si hi tik pathian thu ho hi ichin jing dingu a hi dan polin ana se ne hi ti akona he te chu pol jing jong Jesu Christa hung kit na ding hi ana se ma san a hi chubana alina achun vantil hon jong ana se ma sa un a hi amani chun Galilee gammi ho ibola vanlam navet venu ham hi che Jesu na komuwa ko na wana kilato hi vanlama akal to namu bangwa hungki ding ahi atilhane so cha bung kha chang som khat na chun vantil hon jong Jesu Christa wana la to wa umwa seizui ho ko ma chun tu a la to wa banga hi phar khat ting le Jesu Christa le sina hungkum kit ding ahi dan ana se saw ai tan ahi hi che akonai vet theu chu pi ham tile Bible hin Jesu Christa second coming ahung na ding lisi na vai homa ahung ki na ding hi hoi ta mun tam ta na ki sei sa a hi tan mu the no mi na he Jesu Christa chu ipi bola hung ki ham ti aji inavet khom ding a he akhat na chun mi theng ho hu hing na cham kim sa dinga hung a he Jesu Christa second coming ahung pa chun chon sin na le a hi lo le thina hi asube hin thina subei ding a lo le chon sit subei ding a Jesu Christa chu hung kum hla a hin hi chi chun thina asube ya chon sit asube pa chun e ho hu hing na pa hi asu cham kim a hi hi chi zia chu Jesu Christa second coming a hung ki na pa hi e ho hu hing na su cham kim ding a hung a hi pakai Jesu Christa hung ki ting le thina le chon sit asube ding chi chun hu hing hi naw hi asu cham kim a hi tuin thina na lai hen lang ai lo le chon sin na lai ta le hi chi hu hing na ton so hin na inei pa chu phachum lo a hi hi chi ji a chu hi chi hu hing na acham kim the na ringa chu Jesu Christa le si na hung ki na hi chi thina le chon sin na chu hung su be a hi ami thing te choi a na dio ipakai Jesu Christa hung kum lo na ani na chui pi ham ti a hele mi thing te ta san cha te choi ana yum thi ne ding wa hi hungkum hla he Timothy thot ni na mung khat chang so ma chun ki chen ta in movie na he Jesu Christian le se na ahunga chon sen na le a hi lo le hi chi thi na ho ahung su be ya hi chi akona gal zon anei pa chun Jesu Christa to ami thing te ho zo se hi choi ana yum ho mo hin a he hi chi a chu ta san cha te ami thing te choi ana yum the ni ding wa chu Jesu Christa in hi che gal ai lo le second coming a hi hung kuma a hi dan mu thein o me ne he Jesu Christan gal nu kha pen thina azo ting le ta san cha te ho ama to choi ana yum tha ding a hi Jesu Christan gal zona gal nu kha pen thina azo ting le hi chi chun hi chi hu hing na cham kim na inei dingu hu him na cham kim na inei tingu le hi chi a chu Jesu Christa to mi thieng te ho zo se choi a na yum khom dingu a hi hi chi ding a chu mi thieng te choi a na yum thein ding wa chu gal nu kha pen thi na zo ding a hi ipakai Jesu Christa le si na hung ki na a hi thil ki sel ho khova a phon no ding Korinto khatna bungli changa na chun ivet wa hele tulaya thil het thim lo ai lo le pathin thui het chet lo tam ta thilo min he hi chi Jesu Christian tu ai het thim lo ho ai lo le pathin thui het chet lo ho hi I het thim the na ding wa sei phung dinga ai lo le hi chi adi a hi ti pa he ahung su la ding a he te ka na ding a chun Jesu hung ki ding ham ai lo le itabangayum ding ham ti pa chu I Bible wa ki sun lo ai lo le I Bible wa ko na ti lo he e hon ki chen tai he nu lo a he hi chi ji ai mi tam ta he doctrine thu a jong ki ginel a he ai la Jesu Christa hung ki ting le wang hi chi pa hi hung lung ding a he hi chi pa hi adi hi ti pa he ki chen ta I pakai Jesu Christa chun ai se pi ding a he ama hung ki na ko na chu I het set thei ding wa hi hi chi ja chu Jesu Christa hung kit pa hi thil akisel gu I het thim lo ho chu
a sei do dinga hi ipokai Jesu Christa chu hung ki na a hi ali na achun thutan dinga hung a hi Timothy thon ni na bungli chang khat na chu ve na hi le ipokai Jesu Christa chu vanoi le se na hi thutan dinga hung a hi dan mu the no min hi Jesu Christa chun rapture ni chun mi thieng te la ala tovin acha te la tovin om tawin a hi ai le second coming a hung pa hi ipi bola hung ham iti ai le ta san lo ho pathinin chance ai lo le phat hizan api nu nga jong pathin ta san lo a pathin kisan num lo ho chunga thu tan dinga hi ipakai Jesu Christa hung kum ki na hi hichidinga thu tan dinga ta san lo ho chon si ho chunga thu tan dinga hi ipakai Jesu Christa hung kuma a hi dan mu the no min hi Christa chon si ho thu atan ding a hi anga na chon vai hom dinga hung a hi Simmun masa jong chun som thumle ni na chun in sei taw 𝘒𝘢𝘮𝘚𝑒𝘚 thu in seven e thu pon bung som la khat chang som la na jong isima hel ipakai Jesu Christa chu ipi bola hung kum su kin ham iti a hele leisi na vai hom dinga hung a hi 𝘒𝘢𝘮𝘚 vai hom dinga hi leng vai po dinga hi ipakai Jesu Christa chu leisi na hung kum hla a hi hichi ja Jesu Christa chu ipi bola hung ham ipi bola second coming a hi hung kin a ham iti a hele leisi na leng vai po dinga hi vai hom dinga hi ipakai Jesu Christa chu hung a hi agum na achun ama ko ma dinga e pui dingu a hi Jesu Christa leisi na hung kin a hi ata san cha te hello le a hu hing ho a kisan ho pui dinga hi hung a hi John bung som le li chang thum na achun nang ho ding mun ka gon zo tiang hung kining ting ke ma na nom the na ding wa ka he nga dinga ko hung pui ding na hi ve ipakai Jesu Christa nong ki chen ta ase chu pi ham tile tu a hi ho bung pha na hi ipakai Jesu Christa e ho ding mun asim a hin second coming Jesu Christa hung kin na je hi pi ham tile mi thing te ata san ho pui dinga hung kin a hi dan mu the no min a hi asagi na chon thina asu mangding a hi Korintho khatna bung somla nga chang somni le nga le somni le gup na chon izene miti le pathinin agalte zo si azo a akeng tunuya alut sa masangsia Christian lengwai apu te ding a hi su mangding gal nu kha pen chu thina a hi leisina tua ihin ho ihu hing naw acham kim lo na chi pi ham tile e hon thina itu na lai ding a hi hu hing na neutin Jesu Christa hu hing na kisan jong lew hen thina na lai ding a hi hi chi thina hi phar khating le ipakai Jesu Christa a hin su be ding a hi hi chi su be ding a chu Jesu Christa hi leisina hung kum lakina gal nu kha pen chu azo a chule hi chi thina gal nu kha pen chu azo ding thina asu be ding a hi hi chi ting chule e ho hu hing na ama sai sei ma bangwa hu hing na jong cham kim ding lo pi choi anayum ding lo pi dingu chule pathinin e anato na hu hing na ato na akichai na elo le asu buling na hung hiding a hi Jesu Christa chu leisi na thina sumang dinga hung kum ki a hi dan mu the no min a hi hi chi ho point segi athang pi a tamta omjong le Jesu ipi bola hung kin ham Jesu ahung kiting le ipi bolding ham ti chu hi chi point segi na ho akon hen I a bolding a hello le ipi ji ahung ham ahung na ji he thein omin a he Jesu hung kiting dan inavet hom kiting a hin rapture ting gu thima hung ding a he Jesu hung kit na ding hi thilni elole chini omin rapture ting le wang Jesu chu gu thima hung ding a hi Timothy to khana bunga changni na chun a Jesu zan laya gucha ahung banga pakai ni kho chu ahung hlunding nang hon ki chen tan he saw a hi rapture ting le ipakai Jesu Christa hung pa hi gucha banga agu thima hung ding a hi dan I Bible changa ko na imu theu he
hi chi gu cha banga hung ding Jesu Christa hung chu mi zo se na mu lo dingu ami thieng te ta san cha te bo mu dingu hin la ta san lo ho ai lo le pin tha na di nei lo ho chun Jesu Christa hung lam chu het pha lo dingu he hi chi ji a chu Jesu Christa hung pa he gu thima hung tia ki se he rapture ting le pakai chu van lai zo la ding a he rapture ting le Jesu Christa chu le si na hung kum la wa van lai zo la ding hi chi lai muna chu mi thieng te to van lai zo la ki su tu ding a he Thessalonica to khana bungli chang som le sigi na chun akimu thein a he second coming ting le wang pakai Jesu Christa chu hlang phunga hung ding a he Matthew bung som ni le li chang som thum na chun chuta le van lai zo la mi hem chapa mel chi na hung kilang ding a hin van noi le sit phung tin na min dip le lai akidop uwa van mei hlang la a mi hem chapa thanei ta le lo pi ta hung amu ding a he azo a rapture ting le agu a hung ting le mi zo se a het lo ding a he ta san cha te bo in Jesu Christa hung ki chu a het ding a he ai la second coming ting le wang wa noi le se na mi em ho zo se hin Jesu Christa chu a hung ki tai ti chu a het so ke ding a he second coming ting le pakai chu hang phung ta hung ding mi zo se na het ding a he Satan jing in zong second coming ting le Jesu Christa hung ding a het ding a he a het jia chu Jerusalem ana dar ha a Megiddo muna chu a se pai ho to Jesu Christa do ding a ana ki gong ding a he hi chi akona het the chu pyam tile Jesu Christa second coming a hung na pa he gu thima hung lo wa hang phung ta mi zo si het na hung a hi da mu the no min a he second coming ting le pakain olive mul a hin so ding a he hi che second coming a he olive mula pakai Jesu Christa hungkum hlading a hi dan Zakaria bung som le li changli na achan mu the no min a he apa na chun Jesu hungding dan in a vet hom ning a he Jesu Christa hi mei thang ai lo le mei lom la hungding a he Matthew bung som ni le li chang som thum na chu i vet na hi le ipakai Jesu Christa chu mei thang ai lo le mei lom la hi hung ding a hi dan mu thein o min a hi ani na chun tha ta le lo pi ta hung ding a hi Matthew bung som ni le li chang som thum na chun mi hem chapa thanei ta le lo pi ta hung ding hung amu ding a hi Jesu Christa le si na e ho hu to dinga hung a chun pathian e hi wang chun thanei ta ai lo le i lo pi ta hung e pon mi gen thei pen ai lo le bong in sunga hung pingin noi nung society la noi nung pen in hung pingin hiti chun mi na te de bol wang i ma bol thei lo ven au min a he ai la ipakai Jesu Christa second coming a hung ki ting le wang chu lo pi ta le tha ta hung ding a he Satan ho ai lo le Satan le anung zui ho sugam dinga hung a hi zia chu thil bol theina ataha na zo si to ipakai Jesu Christa chu hung kum hlading a hi dan mu the no min a he pakai Jesu Christa chu leise na hung masa chu anoi nung penin na hungin ai la hung ki teng le wang lo pi ta le thnei ta hung ki ding a he athum na chun ta sa hung ki ding a he ex bung khat chang ko le som le khat na chui sima hele pakai Jesu Christa chu ta sa akal to banga chu ta sa hung kum ki ding dan hung kum ki ding a hi dan mu the no min a hi ama ta sa ta wana kal to hin hi chi ta sa bang akal to bang banga hung kum ki ding a hi ti ex zona ki mu na hi hi chi chu ni pie ve sam tile Jesu Christa chu ta sa akal to hin a hung kum ting jong le a ta sa ta hung kum ding a hi dan mu the a hi ali na achon vantil ho to hung ding a hi Matthew bung som le gup chang som ni le sigi na achon i jene mi ti le mi hem cha pa chu a pa lo pin a avantil to hung ding mitin a to dung zui che to man a pi ding a hi pakai Jesu Christa chu avantil ho to le sina setan sumang dinga hung ding a hi chule Bible sima hele hi second coming ting le mi thing te hi
Jesu Christa en ahoi khom lo ding Simmun somni le kon 𝕒𝕔𝕚𝕙𝘚 rapture ting le pakai Jesu Christa ami thing te ala khom ding hin hila second coming ting le Jesu Christa in la khom lo ding hi che van til ho hin mi thing te aga hui khom ding o hi hi chi zia achu Jesu Christa chu second coming a hi avan til ho to lo pi ta hong kum khom ding o hi ami thing te to hong ding a hi ipakai Jesu Christa ami thing zo si to hlana ahung ki ting le ipau pathin ang sunga nul na bein na koyu hen ipakai Jesu Christa chu hi second coming a le si na vai hom dinga ahung ting le mi thing ho to hung hom ding a hi hi Bible chang Timothy thot khat na bung thum chang som le ni le som le thum na hin ki chen ta in mu the no min a hi ama chang hung ding hilo van til ho to mi thing te to second coming a hi Jesu Christa hung kum hlading a hi dan ki che ta Bible changin e sei piwin a hi hi chila ya mi thing te ki ti a hang pia ta san cha te atisa pathin ko ma ta sa ho ki sein a hi mi thing te ti te Jesu Christa ta san ho ai lo le Jesu Christa zala anathisa ho ki seina a hi no min a hi abana chun Jesu hungkin masanga thil hungding ho Jesu Christa second coming a ahung hun masanga thil hungding ho hi neu khat inavet khom ding hi hi chi he thim ding wa rapture pa hilova second coming pa a hi ti chu he thim diu hi ama sata chun chitin namtin la ki pan tu pa ki sei phung ding ama wang namtin vai pi ki pan tu pa ki sei phung ma sate ding hi Jesu Christa hung masanga he leisina namtin vai pi la hi ki pan tu pa hi ki sei phung abona mi zo se na ta san ti na hilovin khat be ki sei phung te ding a hi dan I Bible changin e sei pi win a hi Jesu hung kit masangai leisina chitin namtin ko ma hi ki pan tu pa hi ana ki sei phung sa ding ana ki sei phung ding a hi dan mu the no min a hi hi chi chuni pivet sam tile Jesu hung masanga hi chitim nam tin hin Jesu Christa hu hing na thu hi ana za saw hi ding hi a hi tan hi ani na chun gim thu na tribulation hi chi Matthew bung som ni le li chang som langa som le ni na Luke bung som ni le khat chang som ni le li na Mark bung som le thum som le ko som ni na azong mu the no min tin to ai Mark bung som le thum chang sagi le chang ge na inavet khom ning he gal ki sat hu sa le tu thang na za ting lo ki chahi un hi chi so te ding a hin a chaina hilo lai ding a hi aji chu nam le nam hung ki dowa lengam le lengam ki do ding muntina ling ki hona kil hading hi cheng hi gimgen thei ki patna a hi tai hi che gimgen thei ki patna gimgen thei om zo ting le hi che second coming hi ding a hi gim thu na phat hi che tribulation ki chai pha le Jesu Christa hung kum pan ding a hi second coming a hung ki ding ting le ama sa gim thu na phat thung ding a hi dan mu the no min a hi athum na chun thim gaul hem le thil kidang mag bung som le thum chang som ni le ni na chun izenimiti le mesial hem hole thim gaul hem ho hung su do untin mi thep thla na ding le azo chana thlen chom te ki ya thep thla na dia mel chi na tampi le thil kidang tampi abol diu hi pakai Jesu Christa second coming a hong ding kun ting le Jesu Christa leisina hong ding kun ting le thim gaul hem tam ta hong po ding chule thuil di lo tam ta hong po ding ama ho chun mi tam ta hi ain thep tha ding hi hi che Bible chang wa panin ki chen ta in mu the no mi ne alina a chun van ho amel chi na ding hi hi che leisina mel ti na jing lowa leis van ho jinga zong Jesu Christa hung ki na ding pa hi mel chi na ki mu ding a hi dan I Bible chang wa ko ni mu the no mi ne chulaya gimgen the ki chai zo ta le nisa thimin tin tha jong wa lo ding mag bung som le thum chang som ni le li na chun Jesu Christa hung ding kun hi chi gimgen the ki chai kun le Jesu Christa
hung ding a hin hi che pha chule ni sa ho zong thimin tin tha ho zong wa lo ding wana kuna long Jesu Christa hung ki na ding hi mial ti na ding a hi dan he the no min a hi anga na achun Christa do hung kun do ding a hi zon tho khana bung ni chang som legi na chun chapang te nidan nu kha hitan Christa do pa hung ding na za bang win tun Christa do ho tampi aso do ta ve hi cha kun hin nidan nu kha a hi I he ta ve Christa do ding tam ta hung po tan hi cha kun hin ni khonu kha a hi he ta ve ti a ki seina ki che tai mu pa hun I pi ve sa ham tile Jesu Christa nidan nu kha ti tile ni nung ni le Jesu Christa hung ding hin Jesu Christa hung kul le Jesu Christa do tam ta hung su do ding a hi dan hi chi Bible changwa ko na imu theu chu a hi Christa hung ki ding ki he na chu le si na Christa do ho tam ta hung su do ding a hi hi chi chan chu al hang pi a tu ni Sunday school class ai sei theu ten tu ni a isei chu Jesu Christa hung ki na ding second coming thu in a sei a hin mi tam ta hin second coming le ai lo le rapture hi ki bang ham ti in a gel ji win rapture chu is ka sei jing ma bangin Sunday school class wa e hoita akisunin rapture chu tribulation masang hiding a hin tribulation ki chai ding ko le Jesu Christa vai home dinga leisi na vai home dinga ai lo le thu tan dinga leng vai pu dinga ahong kum na pa chu second coming ki ti a hi and a rapture ki ti pa wang chu mi thieng te tribulation masanga mi thieng te la to wa then dingwa mi thieng te puya Jesu Christa van tham zola hung na pa chu rapture ki ti hi it is a chu hi chi te ni hi I confuse lo wa I het them the ni ding wen tu ni hin atha it is Sunday school class apa na hi I het chle I het them ni ding wen hoita Bible ho jong in a sim kinuwa Bible ho jong hoita in a vet thaki ding jong gidei sawin hi chan chu al hang pi a second coming to in a sei thiu hin tu ni Sunday school isi munwa ko na al hang pi a igel lo dingwa elo le I het dingwa I de chu biam tile rapture to second coming ki ba lo na ele chi ki bang a hi lo dan hi atha I het do thin dingwa hi chi Simmun hi apoimo mama jingin rapture ti ting le mi thing te ladinga Jesu Christa van tham zola hung na chu hin second coming ti ting le Jesu Christa leisi na vai hom dinga leng vai poding le chule ta san lo ho chunga thu tan dinga hung na pa chu second coming ti hi hi chi ji a chu hi chi pa hi I het them then ding wa tu ni Sunday school class e ki hilo he ise khel ise wal me pathini ne ngai da mun ten ise kha o ma hele pathini ni chan chi wa din pathe bu pi ta hen pe pa e